namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the Khalela album ya Dr. Shirimani ya 2023. Yeah, so kasi ngomda of course ra 29 November nifike scroll ka account ya Mayengani the president, as you can see on nifike scroll mfana kuma go kuna posting afika itsariwa la la nga fa tsariwa ku album ya Dr. Shirimani yi ta huma between the 1 na the 10th December. As you can see kwala mba ku title track mba ku Aswibi. By the way, Dr. Shirimani wa posta shona the same thing as you can see kwalano I ku yisukulela ka president ku swi nga sungula swi posta kona initially. Yeah, so loko fika hi pfula la a swi vona ku na cover ya kona hameli ya leyi kona la mani ku mhaka leyi hameli guys ko huwiwa kasi I mhaka serious yi kona la hameli as you can see kwalano na swipikiri ma swi vona swi koho kwalano ayo yi tikomba yi ri strong hameli leyi loko hi langutisa. Okay, then loko hi langutisa kwalano swi vona ku title yi tsariweni kwalano ku Aswibi. So ku ndleka yini kwala Aswibi immediately ni hla ku Aswibi lani vete ni tsundzuka ngoma leyi nga tshama yi biwa leya Dr. Shirimani na smash the post yo n'wina mtlanga thak dun 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 n'wina mtlanga thak dun 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 n'wina mtlanga thak. So context ya kona I think you obvious guys. Aswibi ncixo swi nga biku swingomangomana swa mani obviously loko va ka Aswibi va vula tingoma ta Mr. Post here. So this title I beef. I'm shocked. Dr. Shirimani is in that title ku va ku ri beef. Lembe leri mpela yi kwate ngopfu yi kwate ngopfu leswi va nga za va vula na Bernard president so yi kwate ngopfu. So swi very clear la ku swi ta kha swi fambisana na Mr. Post ku tingoma ta yena a tibi Aswibi or yena ngabi ani very n'wi voni ku khomela ximoko ku I te ya ka vanhu zeleni in relation to that ku angabi or tingoma ta yena tibi. I think swi clear ku swi ta kha swi fambi hi line ya le mara this a beef. Tingoma ta yena tibi or yena ngabi or anga na power or impact in relation to that. So hey yi ta kha yi sukeni swinene ma yi kuma yena mhaka leyiwa. By the way na several press Rhangani swi postini as you can see kwala a swi ri ku ni hlamariseni ku why a yi nga ri ku posteni ka hamele ne mara at least yi posta this cover so hi nga swi tshika ku ni yi postini hi yale na hamele yi koho kwala ende swi tsariwe ku Aswibi. So hayi yi hetisisini mhaka yona several press Rhangani ku se hey a yi fike yi suka la ka Master T se yi postini sweswo mara ni ta ri kha ni langutisa ku yi ta yi ri koka the beef songs na hi ku swi ngo di yi wonini loko yo nghena laha hambi yo hlavelela ni di ta yi komba hi 2024 December. So ta hi kha hi voni swona ku several press Rhangani yi ready for nyimpi or ya retreat na hi leswo.